Сәлем достар, біздер қалай айтуға болады? Ну ладно. Налукадес. Ну ладно. Мен түнде түсіріп жатырмын. Бүгін это жиза. Ертең Анастасияның туған күні. Давайте біздер поставим живочка мне толтыройын. Сіздер не представляете. Мен имя елінде про живочка алып кеттім. Ойнай там. Ну, только буквадан алып кетті. Шутка. Анастасия осындайла. Все. Қалай нет? Ты горишь как огонь, у меня огонь. Это любовь или это парадой? Ну ладно. Так, осындайламын. Ой, макарошка, привет. Біреулер айтады на макарошка. Біреуден көрдім мындай тиктокта. Біреу макарошка деп айтты. Мен осындай. Так, мындай бар ғой, кімде бар? Анастасияда енді мынаны аламын мен Анастасияға. Жоқ, мен передумала мынаны аламын. Екінші этажға барамыз. Так. О! Мұны кім Анастасия жақсы көреді, давайте біздер аламыз. Так, мында керек заттарым осындай. Все, мындай, сосын мындай, все. Осы керек зат. Неге екенін мен таңдап жатырмын, потому сол маған керек. Барлы киімдер, барлы. Ертең Анастасияның туған күні ғой. Комментқа поздравление жазыңыздар. Кімге сол видео ұнады, сол лайк и потом подписка. Барыңыздар, пока-пока. Прикольно, дегенде.